Zdravo, dragi gledatelji i slušatelji Kvantosfera YouTube kanala. Evo, sa velikim veseljem objavljujem da je workshop Kvantosfera Level 1 nadograđen i od sada je dostupan i u digitalnom izdanju, te se zainteresirani mogu obratiti e-mailom za dogovaranje termina. Nakon uplate za workshop, polaznici stječu pravo na jedan besplatni video Zoom session uživo u trajanju od otprilike 2 do 3 sata. U tom sessionu mogu nakon workshopa i nakon što im se brojne informacije i uputstva slegnu, uživo postavljati pitanja koja su isplivala na površinu na putu njihove promjene i proširenja svjesnosti. Zoom sessioni se snimaju, te polaznici nakon sessiona dobivaju link na kojem mogu te materijale pregledavati, što će im biti vrlo korisno s obzirom na količinu informacija koja je u workshopu izgovorena. Na taj način se uvijek iznova mogu vratiti u neki segment workshopa ili video sessiona i ostvariti neku dodatnu spoznaju ponovnim gledanjem. Jedna velika prednost kod ovih workshopova i follow-upova je što snimljeni materijali ostaju trajno dostupni svim polaznicima. Snimke su isključivo privatne naravi i njihovi linkovi nisu objavljeni za javno gledanje. Pristup tim linkovima imaju isključivo polaznici koji su osobno bili u privatnom Zoom sessionu. Nadalje, workshop se osim pojedinačno odvija i u grupama, pa grupe prema većoj brojnosti ostvare i veće popuste, ali na primjer već i za pojedince ili za manje grupe, ako neki polaznik dovede sa sobom još 2 dodatnih polaznika, cijena workshopa se za svakoga od njih smanjuje u visini od 30% od nominalne cijene. Workshop Kvantosfera Level 1 se odvija u 3 sessiona, od kojih svaki traje otprilike oko 3 sata. Ta 3 sessiona idu pod naslovima. Prvi dio, informacija do transformacije, drugi dio, knjiga promjene, treći dio, učenje meditacija i vježbi disanja. Kao dodatni dio, moguće je naknadno dogovoriti personalizirani mind movie, meditacije i afirmacije u obliku videa ili audio snimaka. Molim sve zainteresirane da u vezi svih dodatnih informacija pošalju e-mail na kvantosfera@gmail.com, to jest ovaj mail koji vidite na ekranu. I sad za kraj, ako vam se sviđa sadržaj na Kvantosfera YouTube kanalu i ako vam je bio koristan, podržite naš rad sa nekom donacijom po vašem izboru. Link za PayPal donaciju je www.paypal.me/paypalme/phenomentastic ili ovaj link koji vidite na ekranu, a možete ga i naći unutar proširenog opisa koji se nalazi ispod svakog videa. A ako iz nekog razloga niste u mogućnosti donirati neki iznos, u tom slučaju će nam već puno značiti ako lajkate video, ako ostavite komentar, ako se pretplatite na kanal i ono što je najvažnije, prema najnovijim saznanjima, YouTube više ističe neki kanal ako su njegovi pretplatnici uključili ono malo zvonce koje javlja da je izašao novi video. Mi na Kvantosferi smo zadali sebi u zadatak da i pored svakodnevnih obaveza i izazova organiziramo i poduzimamo određene radnje koje potiču ljude da čine isto i da ne budu zaokupljeni samo problemima, nego da učine iskorak prema dobrobiti za svih. Hvala vam što ste slušali i organizirajte misli i osjećaje da kreirate svoju odabranu realnost, a ne onu koju vam neko nameće. Vidimo se uskoro.